Hello, Tuni Kuki News in Vazose na bon chaven lem nei vin tunin jong igam sung din mun thil so za chom ho update neu khat hin bol kit no hitin ho lem na chom cha in nei kit de wei Tuni 21 December 2025 Sunday ni a hita in zan hi a cho anaki bol man lo za Tuni a hi hin bol kit de hin tin hichi Government of India kom a VVEZ ti chu VV Eastern Zone Hon Zong UT nei phon pi taw vin ti a thuso a hin bol lo ve ti ho zong mo a hi in chule bom pu je a chapang thum anaki tong kha I ti ho zong mo a hi in mi chi chung chang ho update hin bol hi tin mon choma inam sunga lamkai hon he letter mangcha a thupon a hin bol ho zong aban bana hin bet la kit de wa hi ama sapenin pu PS haukip President KNO in zong ita chu lunghem pi na condolence message ain thot na akimo in hichi hi Mizoram CM Lui pu lalthan hola ama zinu lartin liani ama hi kumsom git leni a anamo lem na chunga lunghem pi na pu PS haukip in zong lunghem pi na message ana thot ni ti ho zong hi mo a hi in ama hi e ho kuki cha ten zong inaman cha u poimo ta khat a hi in masanga kut ho vela 2016 vela zong kut dunga zong chip gas a anaki ko a hi in hichita banga igam inam ngai lu a pan hin la jing khat molim na chunga pu PS ho kip in jang lunghem pi na thu anaphongi ti hi mo a hi aban kit na hi Delhi a Manipur gam sunga BJP MLA ho anako na chungova mi tampin in a demo a hi in ahin la tu a hi news phabe pi ahung ki so kit dan hi a hi le hichi BJP MLA ho meeting a hi positive tisu aphalanga meeting hoita in anei theivi Kuki hi hen naga hi hen meite hi zongle BJP MLA ho se sin phateta in aphalang ta in meeting ananeivi ti hi mo a hi in hichi hi iga het them deu khat chu tu a ahung lung ding February lasunga hi ETM khana popular government akisiam do lowa hi lachun izakai hi dissolve ke bolding atha be a MLA election hung ding a hin hichi hi meitei hon adei lo a hin BJP adi sena BJP ho hin adei lo a hin BJP chu he de wa hin India pumpi a tu le tu a control ball ho hi a hin ETM khatna assembly atha be a meeting ahung ke bola MLA election ahung ke bola hi la chun ama hoding a jong chance hlo ma a hi ta je a chu agang theilam pe na hi popular government sim do ding BJP MLA ho hi phateta ke ho to ding hi chiwa chu BJP vai hop na noya hi government hi tha sim do te ding ti hi to gon ane wa na sata en birin sing lam kaina a hi pan ala jingo a hi in hize a chu Delhi a meeting ananei na wa jong hi positive a hi aphalanga ke ho hla na ananei yovi ti hi mo ahin la hi chi hi February 13 ka a hi anei do lowa a hi la chun I chanham khana hung boy ding a hi in hize a chu ama hon jong na sata pan ala wa Kuki hi hen naga hi hen meitei hi jong le BJP MLA ho hin thakada pan la khom ding I thau I pan khom lo wa hi chiwa hi government tha sim lo wa hi le assembly hi atha be ahung ki bol e hon jong tha inei lo di wa hi ti hi ama ho thumop na a hi in hi chiwa hi ei ho MLA Kuki MLA ho hin I chan ge ya pha sa ham asa lo ham ti bang hi sei thei a hi po in a hin la mi him hi na a lunggel khat na chu ingai to a hi le mi dang khat ahung lal sanga chu kei kalal zo ding ti lunggel nei te hi je wa chu ama hon jong a hin to sot diu hi ki cha tum ta hi in hi je a chu Eastern langa ko na
village volunteer VV Hon Zong hi ta chu press release ahin bol win press statement ahin bol nawa ama hon aseu chu a hi le hi chi village volunteer eastern zone hon phamo akisal he jengin Kuki zo MLA ho meetinga meitei MLA ho to New Delhi aga kimuto hi phamo akisal he ti zong hi aphong do win ngaban la ama hon aseibe kit nawa chu eastern village eastern zone ho hin ahi theyai le Kuki MLA ho hi chi popular government form na dinga hi Kuki zo MLA ho hi khat cha jong na zaw lo di wa hi ti pa hi ahin phon kit wa hin tu le tu hi physically geographically separate ki ai ta in chom choma ki cheng hi ta in hi ji chun hi theya hi le tu pat na hi Kuki zo MLA hon Meitei community nga MLA ho hi support ball loading ama ho to gun hi ama ho phat chum na ding bo hi in ei ho adinga separate administration ki thum hi ta in hi ji chun a hi thei le Kuki MLA ho hin hi chi hi na pum jaw lo diu participate mong na ball lo diu hi ti hi thu so a hin ball lo hi in chole ama hon Indian government jong hi VVEZ ho hin Indian government hi nga jong hi agang theilam pe na formally recognized ni bol vinlang tu Kuki zo cha ten separate administration ka thu mu hi grant ni bol pi tam ni phal pi vinlang separate administration hi arrangement ni bol pi hi chi Kuki zo cha te dinga Kuki zo cha te chen na ho zo se hi tu le tu separate administration ni simpi lo vai le ke ho dinga boina lin ta ai tai ti pa hi phon do na jong a hin nei ve ti chu het thein device se wa in chule IDPS ho chungchanga jong hi a chaina wa hi IDPS ho jong hi agang theilam pe na resettlement theina dingin kei ho thum ne pe vinlang ngaban le hi ho jong hi resettlement bolvin a hoti lawa kei ho thum ne pi toka vin IDPS resettlement kiti ho ama homuna nung chen ama gamsunga nung chen kiti ho hi thailo ding hi ama san ke ho thum ne pe vinlang aban le IDPS ho jong ama ho gamsunga nung chen sa ding na tiu jong le hi chi gong ven ahin la ke ho thil thum na sa lo ta ni bol pi wa IDPS or resettlement na bol vai le hi thailo ding hi ti jong hi ain phong kin vi ti chu village volunteer eastern zone ko na het sa na ong kin ei na hi aban kit na chu MH office ko na hi chi security border Myanmar to border lang hi tu le tu ai news na sata ki the hi in mi khen khan in azat asain a phalo lang ta sei loi jong omin ase lang ta sei loi a phalanga sei loi tampi mahin ahin la mi him hi na a hi la vai la government dan dung zuya I macha gel to dit da lawa ga mot vet jeng dinga chu Myanmar le India chu country chom ahin akika chu boulder kai ding mong ahi ti pa chu igela I cham pa tilhen mei te ho pa wa chu hita milham lungela chu imo gela ile chun hinge country khat ki ka chu fencing chu kai ding mong ahi ahin la ground reality hoita event na hoita I het na ile chun hichi Myanmar le Bangladesh border hi phateta ki kai theilo nahi PGM tele tu hi mizo ho hi in hi lo le ku ki te hi win naga te hi win hi cho se hin border fencing building hi ki phallo hi in PGM tele border in Asian na international in Asian zong le ho chen na hi Burma gam sunga jong ki cheng India gam sunga jong ki cheng Bangladesh gam sunga jong ki cheng ngaban le India gam sunga jong ki cheng ahin hi ta chu international border in divide and rule an bol laiwa in a khen tan thu ahin la tu hi chi a hian wa hi le chun ei ho khat na
kim ta ki khen ta banga hung ding a hi za chu nasata ki do dal a hi in ahin la Ministry of Home Affairs kona hichi Boulder Management Secretary pa hi ahungin tu chunga jong chu Boulder Fencing Balding dan chung chang ho a hi lawai le Kuki Naga Mizo in ipibola Boulder Fencing Balding hi a khap thei ham a hi lawai le ama ho dinga I chan ge ya boina thei ham ti hi vetla na a hin nei ti ho jong chu mo a hi in hi chewa hi secretary pa hung na a hi Assam Rifle ho hin pateta analam kaivin hi ta chu Boulder Fencing Balding dan ho la ki bol na ho jong hi aban banen vet sa na ho ananei ve ti jong mo a hi kin ne hi tu hin Hill Tribal Council a kona Christmas le New Year liam na message thu thought a hin bolovin aban le hi chiwa Christmas le New Year hi MIPI ten ama hon a seina wa HTC hon a seina wa cho hi le MIPI ten hoi ta ta a hi chi Christmas le New Year hi ki chalo hi la ki pa le thanom ta leng Jesu Christa hung pin na le kum tha New Year a hi na hi iman chi deu a hin la hoi ta ta iman deu koima amo wa thang a hi la vai la boina sem ti ho hi I lo deu inam sungu gal ki chai nai lo a hi je in hoi ta ta I ho EIMA ho bunga ki manu hi tin mi nu mi pa nunga gol hang zo sen jong phatea pathin lim na a hi la vai la kum tha lim na ho hi hoi ta ta iman de wa hi lung ki chalo hi la iman de wa hi chewa Boulder nga ding buffer zone nga ding aki umin a hin la asunga amang hon jong pathin hoi ta ki ho wa pathin hi nga phateta a Christmas ho imanova pathin hi nga taw na hoi ta nei wa hi le inam pia dinga jong khan taw na hin tin inam pia dinga jong dam thei na hi ding hi ti pa hi HTC a ko na jong het sa na a hin bol kin ve ti chu mo a hi aban kit na chu su thin na ti a hin su thin na hi Mr. Sayboy USB het de wa hi in nam pi chau ki dar ti a jong ki he a hi in ama hin masanga chu nasata HTC president pa hi social media mangcha a khamthei drugs a ki vei a hi ama hi drugs so a sumkol vei mi a hi in hizi chun avai hop na jong hi ti khati ti a hi ana sei kha dan a hi in hi chi ho chu tunia hi su then na a hin bolin keima mimal kilung nop mo je in ama hi dandi lo ta in ngo na kana bolin a hin la tunia hi su then na ka hin boli ti a hi December 2025 ma hi su then na a hin boli ti ho jong hi mu a hin e ho hin ilam kai ho hi a hi lo wa inango jivin I dei dan dana hi thu in a sei khajivin hi ji a chu hi chi to bang kisu thin na ho hi hung khaji a hin a hi the ai le inam lam kai din mona jong hi ga dingovin lang thu sei lau chun nang hon jong na het de wa hi in mi khanin mi pi lungkim zone mi pi zo se lungkim na ding chu ki bol thailo en khat lungkim na I bol ai le khat na dinga lunghan na jong hi thei a hin hi je a chu lam kai jong hi thil nom a hi po in a hi thei a hi le lam kai ho hi mo dem lo de wa hi adi sa na CSO lam kai inam sunga MLA ho ti lova CSO lam kai ho cheng khat jong seng lova cheng khat jong sang lova ita cho inam sung ki to theine ding le inam sung khan to machal theine dinga hi panla a hi win dem sanga hi a hi the ai le ipa chan vai ki tho pi vai to sot zo wa hi le chun ei ho nam sung khan to na zo hi dinga hi ti jong chu iga sei theo hin tin tunia son boy USB lungdim in hi chi to bang su then na a hin bol ho hi ei hon jong chi na inei wa ilam kai ho imo demova a hi lo la approve be hi la thu imo sei pau hi inga devin kana me te ho kain tem kit na hi aban kit na hi chi Tengnopal district langa jong hi bom masanga meitei ho to in a ki boy lai wa meitei hon bom a hin kap lut pen hi apolo ana dan a hi in hi chwa hi chapang ho aga ki chep le na wa hi a hin
ahin supu khawin hi chiwa hi chapang thum nasatain anakitong kha ti hi mu ahin hi chi chapang thum akitong kha ho hi sepai ho kema anapui lu dovin sepai ho hospital hi anaki zen nove ti hi mu ahin wang phat ta in koima ahin kho moliam jing wang ana po in hi zong le kitong kha ti ahin hi chi thil so hi molnoi pallin molnoya ngi chito bang thil so ho hi ana hi in tu le tu a hi Assam rifle hon phateta a treatment abolwa 26 AR sector hon ama ho hospital a hi vetla na anei wa first aid ho apiwi ti ho jong hi mo a hin alang khana hi chilanga hi molnoi area welfare council hon jong press release ahin bolovin hi chito bang thil so hi koima etek ki bol a hi lawai le khat le khat community khat le khat ke etek na thil so a hi po in accident a hi ti a jong hi a hin seven a ki tong kha ho hi a khat na a ngam gun mang haukip ama hi kum sagi mi a hi in ani na a hi hem go sang bai te kum som a hi in athum na a hi zam gun sei bai te ama hi kum nga ama ho thum hi anakitong kha hi ti jong chu he the ne dewa neu cha iga phon wa hi in koima etek ki bol na a hi lo le koima ki kap to na ki tong kha hi po win masanga 2023 a bom anaki kap ho chu mo do lo khat ana molnoi area a hi 8 September 2023 a chu valley base ho ti chu mai te ho hin nasata a bom ahin kap lut now hi chiwa chu khat anapo lo pa chu aga su kha je wa chu hi chita bang thil so hi ana lung kha a hi ti chu molnoi area welfare council a kona he sa na hong ki mo dong zuya cho in phone hin tin hi chi chan chu tu ni Kuki news mang cha a igam sung inam sunga niau khat news update ho in bol thei ho hin tin thil ho hi hoita ingai to dit that nai le tu ni a VV hon a sei jong hi hoita ta ngai to phat a hi ta in a ji chu tu le tu a hi BJP ho hi kichama ma jing February a hung hlun ding hi ama ho ding a hi galpi hung hlung ding banga hi angai jing a hi tai ni ji chun February a hung hlun ka a hi government tha sim do te te ding mei te in eta chu government tha phu do a abana panla ki ding ti hi to gon nei a hi ji wa chu VVEZ hon jong a hi thei chana hi chewa hi Kuki MLA hon pan ila lo de wa hi aji chu pan lao hi tin meitei government hung ki form do ki han lang hile a tho gen thei ding chu ku ki cha te hi win hi ji chun koi ma cha Kuki MLA ho khat chan jong hi chewa hi participate e bol lo de wa hi ti hi thupi a hin nei wa hi in nitiam khana thungai lo a hum ki na hi le chun e ho nam sunga jong ki boina sangta hung thung thei a hi ji in kanam mi te hon a hi thei ai le lung phateta an gel lo hi tin inam igama ding zo a hi priority pe ma sautin hi chi ting le chun EIMA ading igel di wa hi amasa jong ka sei ta in mun nei lo hela gamle lo nei lo hela in isa go na hi le hi chi in chu min ano phat phale phit pi ding ano phat phale isu sit pi the hi ji chun igam inam ngai lu ma sautin aban le EIMA ading ki ngai to lo hen lo zo ding a hi ti pa chu a chaina ai sei theu hin tin hi chan chu tu ni Kuki news a head ding a poimo ho in phone do thei ho hin tin tu ni Kuki news in be a hin ngai ho zo si na chung che win ka ki pa in bon cha wen pathin in phat thei na bo jing taw hen Kuki